Ready to recite our theme. Ready, read. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Colossians chapter 3, verse 23. And whatsoever you do, do it heartily, as for the Lord and not unto men. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Rege ufangai whatapukosa no hawhake tape mua ke atai whamatala kone te wa inga e tau whanau whiwhine under 16 tini koe a mei tonga lawa mai ki sene Australia. Go for it, Tonga! Let's go, girl! Ke whanga mare koni ke whahoko ata whamatala kone me he tonga visi whahoko whatangia nia e a paula oi moi ka mawhoki hoa vivi moi moi whahokat kat multolo e pa inga koe a ke vaingan whoku ke vainga whoku whahoko ni wheitu Bexley ai a koe maa e ni Bexley Oval taha pene wheitu e wahenga sene ia kai ngatai mo mea mai pia koe timi o manaki ke veipa pe mai timi under 16 a tonga ai a ko tim fo ko ni ka ni tim feta o e timi kalasi ula ke ni a na wa ina ko ni e va henga ko New South Wales ai ko e timi St George pa ka ni timi ko ni ono tim fala ka fu ke ni va henga St George ko na o sta ke na tolo i he va ina ko ni o li ya ko pe to meri e lava pe e tau whana whiwhine mo whanongo mai pe kau popo eno kau au whahoko ko ia oi vainga oi ahoni ina popo te vainga koe kau vainga ko ni ahoni koe tau whikau lagi ka ti weti lau hingoa koe kapakau ko ofa tui fua tolu po ka senta ko Miriam me pangai koe tau whika wha ko luan ni waha whika nima ko unaloto matao koe whika ono pe koe whesi ko kalo afu pek koe tau hafe pe koe whika fitu ko Faith Save koe whika walu matatolu ko veikie fitu afe whika hiwa pe koe huka ko ana e te aki koe matatolu e taha ko Ramona matelau hua ko Joanne Offa pia moe Offa fonua koe tauloka ki ahoni ko Vasiliva Feleti koe kautari whaki koe i ahoni Bani tu tengah kaita, ada kau beli jadi ada aku sana. Koe kautari whaki mea matikia kalau lain ni kalau malu falakika tauna holo toa faiva mere pare napa Katarina Mafua Matarita Tautai Kadefo ka Marian Kiokata pinau tolu ko ia ko heni ko kau officially ko fayako ko sione hangana toko ne kai ai traina pangai muli ya bebe foki ki pule folau ko fane fangfango fitua feka ma foki ai toko ni ki afane ai ko siu atiola koe amna foken ke faho ko ai vai nga ko ni hangi ko la ko ki moa ai teu ate tau timi ne ngone iku na ula ki auhi e la ko ia o New South Wales Maori ya ko tau en honoa teu ni tau honoa ai o teu faho ko ni va o St George development dem ko tim fala la ka St George Pembury under 16 e tau whanau whiwhine tō koe ni tau te watu ki te tofo
feni tau whanau kai tuange lele atu pe koe. Tari te kolo fefe kai tau whanau. Kai mau lewi kapakau. No ko on ni. Tim ko Oke, saya memari sekarang boy pulu ya St. George. On here, 20, number 3, 20. Mẹ mày cái phục thì phải ai? Pulu ya. Ai tahu tim tong ah. Right for it. Left side early. Lakukan det kolo. Saya opito det kolo ada Michael Fifi. Tahu dia mak atau mak. Kita tepi sakalere ya pulu. Mau lere mai pulu ki tim tonga. Kira tengah kenal tepi. Well done! Tim di tengah. Lere mari nai fao ko e tau matatolu. Ai a ko e cavalu ia. Fica aqui a vem que fitua. Fica cavalo ia. Toi ai aka har ke kai ni ko fa fo tata o e vai ngai a honi tim ya tonga tiu ke aka ala ko aka maria ala ko malunga o ne fo aka e vai nga ko ya tata o a honi ai a ko kai ni ko ono tim ya tonga no a tim ko ni St. George. Aka fahu ko fika hiva na de akai pulu pa to ana te aki o hu ko ya o no ki he no ange ko klave ko ki mo ko ko tin sa ko ni ko na o sia ngai ka we ni hetin ni fe au hi fe ko ni ta ko ni no to ko ni pe ko
o se o matu a lele au to tonga e vai nga ko ni te mo whanau ko ni leo mo ko ki lau tai mi minutes si te me vai nga e tau whanau aka hi malo nga polo Kapten ya ini. Lele hamwa lele Maria pista buka tu buka. Maria huwa. Maria pista kaya tonga. Ofike lain tatao. Ele nau kau o tatao mari abu to kaya tonga ko to wan ha ki pe tatao ya fa nau tonga pe aku hangi pe lau ke ilo te ko ha ko no ko tatao ya noa so en ofa ko fika tahataha ya na me fa ko ko tatao ai ko ala ke kai o hongo full to aka fa hongo full kihe noa pe a St. George toi ai aka whakahu toi aka whakahu malunga oh halabi ya oh kata kena halabi kai ko kai tadi hongo full kiheno hongo full kiheno Oke jadi. Mari aku tahu fanau he fini. Video aka timnya St. George tadi imaya. Fesi Fakiatu. Taha kau mata tolu fika balu dia. Hak uhi uaki. Reke fikwa feia. Lihat fika. Fika tolu sentai. Sentai ya Maria bukan meriam ne pangai mondo tu makuato. Ari au pito ba ingai huka. Oh anak kita isi famau. Di nok on de ai tau kafe amore le vai polo ya ini St. George mulol kon utoki kau mai ki tonga vision ko tau kai e taimine fana ofisine o tonga hongo full ki noa atim ko ia falala kai St. George matuak mari au pito e tau fana e fasipak kon ki tim St. George laku mai nau ini ko mare mo tu itaha kau te ko kai mau ko puhi fa mau ia aku di offside ki defend ko ia ki tonga aku offside pe aku defend oh tahu dia tau dia tim tonga ko e kai ke ni ka mo fulu ai lain ti fen ha we na ke na ka tolu na tolu ti fen mere au bito tau fa na tonga no
Kau apito tari kangata mo te kolore tau tamai fifine feseka apito. Mari tari aku ya fikau no kalau aku peki. Mari apito tifin hana tolu wen. Tolu. Tuli atau pemoya kau tifeni atau tolu tonga tifeni atau faya tifeni kau pulfaos ini kini kaya Saint George di atau pulu kenal sesi akah apa lere ya hero polo toatu apito me hako pulu tea to lere malo ya timu Toto apito tiweki lau hingo ai ne atu ai foi hapo pulu mare me tolere ko atu ai te taha tau foi ki one tata o lalo ko lo tonu pei mo wakai ni ki ai kai na tomo wa taha ni ngai mere mare tau foi ki ko ia tau fana fini lava yo hapo tata o no tolu ala kai te mino tafa ki he no ape timi ko ia Saint George ki mari va ingai nai ai ki si o mai ke anga ko va ingai ni nai ki si o ko nga ko timi fala la ka Saint George nai fa ko ke va inga ai ko mari abu te va ingai ni ko fica value o time atonga na ne fa hoko tatao veiki tua tatao ya no tolu pe ko te weni aga fa hu ka wen tahano aka almalunga o hu ala kere vai kai i he ngo fulu maon Ang fulu maono kihe no abe timi ko ya Saint George. Fa malo abe foki kihe tonga vision ke Paula moi ka ma hoa vidi moi nga ko fa nga mari tu ko mai ka tau lave to ai fa na nga ma tu ame tonga mai tapa pe ke mia mai mi ai ta pe kau aka fauna fa ko ya kita tato aya ko vas saliva feleti kai hitaimin ko tahano kienoa Kuni tidak ke akak tu mati ni Saint George kata apa ya dia kapten Wasili Vasilevski lele aku alaku malah ya betul lele kapten ni ubi over vai wa Czechoslovakia alaku je mau fesi ya kalau fupek bani hanawa olah te tami hafi dia kembali sahabat si kavalu ko ya ini tak kamu tak tahu alat kita kapteni okay ay nabali laku ko yan nokon ay pulo nokon niya pulo Saint George timing si kalamoy ini ni vainga koi nai ayo koi
Sekalama ko ni malaki ke Fahoko ko pulu ya St. George. Ko kai hitai mini o pui he tahaon ka ko hange gue ka fatonton mai he ka official lo ko kai o tahawal nai hu ko to aka taha te kolo laki na St. George tuku i mekena mata tolu na lele mai te tari lele ya tia he tau whanau huaia tolu mari api to tifendia e tau whanau whikine koe tolu e nia o ku tifeni pehe ka whaki vainga o St. George ka koe tau tia e whamau ia tonga e puke wholo ai te koloi lau te bi mai pulo waki tifeni ai api te pehe tau whanau koe pulo waki ia tukato he uka alat ke nau fesi seken kolos mai kiloto seken ni tari ate he tau whanau whikine koe ua ha oe laku tolu te kolo no tolu tifeni lere au pito e Koe au hoko te tau tia tini koe a St. George koe tepi koe pulu koe te tepi whakarerei tuha ke peo tepi whakatuliki tau tia ere vai whamau ia a St. George ai ka eke tuku i mahe hawhi ia koe mau whika walu kene ala koe pulu loa kia he tau tia uka tuku i mai ke nau saiki atu e nau loka ki loto whika taha ua ia alu mari puke di olong tiga lagu mai kiloto koe tolu oke te go fipe lain tatao ai tau whanau mata poto ai tau tami hafe tau huka kihe ahon tata oya aya koe tata oya hono fa aya koe ana etiaki ukaya tini atonga ne tata o ki tami mari e peka ne te oho fe ia lain tata ala ke kai taimin o ua toi e aka whakahu koe toi e aka whahu koe kai ua i taimin koe aka whahu amana ke whahu katuia e kaloafu whika wha whahu katuia whika wha ko hala kita agak koya he fika fa aya ko liani vaha na ne fa ko aya ko tu ko kai ta minu ku o ke no oi fa mai na tu pe kai ko kai tonga ko ku o ki he no ko sio ki he tau tini hangange na ki sai ke ai fa nau ya ko fia ka o no to apu ke na fia na e amana ki mai ki lere kai timi ko ni ko timi ka wene timi se kai va henga ko ni South Wales e to mo ta ko ni ta no he ku fili me vai in New South Wales ako yung timi development in ai St. George teu ki he aka kiko fuatu ai tima St. George tari pulu mai tau whanau aka alunga hapo i
vaya kalau tuku ya tu taha kau mata tolu toa fai vaya na ate tuka tuki Maria kita tahu ke sentai kita tolu ya Maria Meriam me pangai ya ngahi lele Maria ko fa hok watu Meriam me pangai tuka tuki kau dia puke kau ai ngakilalo kalau ano puke time gitu tuang itu on sama Maria kau dia ya kinya tonga Kebi ya tia fika ngofulu wamona matelau tuga tu ki fika ngofulu Mari aku telere mata tolo ko fika puke ngata fika tau fa no Allah tu ko ya ti loto kami haso ni aku huwa te pulu okay tabol movement tau te ai fa mau tota hada ne alat me pulu family na kai ke au kana ne to ki fa wa to ia foi move hono wa fa ka ku tau te re vai fa mau ko tabol movement ange ko mo me ai mai mo to ki tau mai po kalama ai vai nga ko tau fa no under 16 fu Nere mu api ta tau kai ai ko kai tai mini ko ua ki he no team ko St George. Defende team ga tonga. Ko mai nau te ko olaki. Te ko lo tahaya. Defende be team tonga team ko St George I honau Turki lai ni tata ope. Red zone kiai. Hau Iyo puli hanoa kau ke tepi fo tolu te kolo hono tolu au kita tifeni au kita tifeni atau fa na fifine koi fa hau kita hai nau kau fo eti Tali ya tu ya koe pulu fa osi. Fai longa fa mau koe pulu ya anonima koe pulu fa osi. Pea tepi nok on. Ika ke tepi fa lele ka nok on timi ko ya. Koe hang ka tiau koe. Oh, segalamu koe nok on. Fa fi apito e vai na fa no ko ni. Nai fai fatua tua tamat ko sio ko development team ni va hinga ko kaku hagala to ko ngai hanoa ka ko ngala ki ne ko lak ko te ka tintonga tu watu ya kia to fai vai ya fika ta no tonga tu apito tu pulu ya to fai va tu ko mai ke fanga mai ke tau Fesi ya ki mata tolu. Tata oh hangane tata Tata oh. Tata oh ni kono lima. Mari aku te vai ko ni. Ai ua. Tata ko ni ua ono. Ua ono. Ki he noa. Me mai pe ke ngai fia mo fa kai oi atu ngape le kau ko tu ko te mo tolu e kai nga wa henga seme mana tu I ko ni ku fa mana tu mai pe mo na konsert u fai he to na ko ni te akai pulu alu malunga ohu uaval ko kai ya I tai ni ko uaval ki henno ai timi ko ya St George Moro ki ya fe mai va inga ko e tau fa na ko kai na I tai ni ko uaval ki henno tata ko to lima
pea huka toa halape fe akata. Saya bite frauto utai nau kapten ayo ko fia ta tole Vasili va fele. Be foki ki va ina ai kau mata tolo. Fa fia nau to pulu matu ke pulu malu aku to. Kuena pe flere mai pe moto tua mai tau fa nau mo tuke. Tuka tu he tamna ko ala tua fo lere mare ko ya mai ha tu lere senta kita tau ya tona ni tamai toa tu kuena toa faiva unelele atu toa te pulu tami hafe sika tahano ko ni sai abita ne ho mai vainga tu kuena ko oh kaya pe tau fa nau fa pita vainga kona tami hafe nya toi pe pulu kamosi kane toe kiat iya lain tatao. Mari au pito e kita mi hafe ko ya tonga. Ko tatao ya gi hetai mini ko taufika kuba. Anna itu aki. Saya au pito ba melak-lak pule tau kita huka ana itu aki ya. Ya ko ya ben nane toki. Pa ko tatao ko ya. Fakamui aya ko hakai. Mihi wawalu o tolua toi akafahu fahakati he senta ai kolian ni wahai toi bege mahino pokuhu huweni alakelewa kai o tolufa kau kulotonga tolua alatu akahi aluma aka Maria fahako he senta lian ni waha kai tolufa no Famalo e bifo ki he tonga visi, pala moi mai, koko fifeta, ne moi e tau wainga ko e tau whanau fitine, tau ka fita ne mo kanau tō nei lava mai me tonga e ki kono whakaha e tare miti, ka koe tau whanau tonga e ni mehenga he polisi, pe i tonga, nau kauat ke whea hundi ki, whahako mea ia hono whiri ki nau tō, o nau kau mai, i he tini ko ia o tau si hi fo he tau tahano e nau kau i whanki i wainga koni. Kau whakini ngai whainga maari ke kau inga tonga, whanau tonga, he ilo e aha ngahi monu, o se ngahi wainga koni kua kau skauti. Aka hei malungai pulu, ala tu. Mafua hake pulu e te lava ke pika pulele ia he. Taha ai kau fuweti ko ia tonga. Wisi famau ke nau se alamo pulu ia St. George. To he pito kau ko ia ki he whanau whiwhine pēo. Whamau ki he ngahi mātu a whanau e lava mai pēo whawhiwhia. Ai lava ke whahoko hangatono pe ai wa inga e tau whanau me tonga vision ke lava monu mai tau kainga me tonga me ngahi mātua ke kau iha mamatai wa inga ke whanau. Whawhoko pito ti whene tini tonga. Whawhoko pito ti whene ai koe pulu ula ki eni. Koe toki whainga maaren ke nau oho kai he ta whaaki koe ai tini tonga. Ai a koe pulu en hano ua te kolo uai. Tuku ia tuia ki he tahaina kau mata tolu ala tuhanga tono tari. Tari koe se kau pito pea e tau whanau koe tolu ia e te kolo. Lak koe tu pea tini a St. George. Koen ofi pea lain tatau kebe ke au kei. Hau koe ti whenua tonga ke. Ulu whakaosi, ti wheni malu au pita ti whenua tini tonga. Te
Peko fa si eni. Tifeni mai tini tonga ia ki mua. Ha o pe tini tonga. Aka hea te ki mui. Ha o au pito pe leo kolo. Mari au pito lele i mai ai leo kolo i tau pulu. Laku mai ki o tami hafe pe nau toi tepi pia mo ha laku e pulu o. Homo pulu me ni makoia. Oi. Taha oi leo kolo Kita uati ya. Iyo. Oi. Oh sia lava konga ulaki ko ya vai na. Ya famalo. Hen ko kai. Kai he timing ko tolufa ki he noa. Ya koe lava ia konga ulaki koe ai timi ai vainya ia famalo apito ki he lava lere koe ai tukunga koe ai ke vainya koe ki tu koe taimini na momoko mai ngai taimi lau koe nai mari watu ka koe ahon moko lere itu ikai ke fu momoko ke hane koe ulaki tau koe nai ko kai ngatai koe ola e vai nga he hami ai konga oaki koe kai koe tolofa ki he noa ki koe a St. George malo lele atu pe tau fanau ki he fai ako sone angan kau mai nau kau popo kau trainer pangai mut ya fai ki hatala noa watu pe hanga hile son ki fakau si pakau tu tu ko tai mi ko fu ma va ha bute kai aya ko to fa ki noa ya ko tu mahalo e fai nga mari pe fa malo ki lava ki ko mai ki tau kau fa ta e fa ko ya vai nga watu e Fama fola te tau wainga mi loto sene mi tonga vision fama loi be foki ki tonga vision pe fola moi pe ki hoa vivi moi pe foki ki kau popo na lava kau mai ko ya ki he fa hoko moi popo ki wainga tau fa na mi loto sene Chega bana ka kita kau tata bel ka ta misheli yo na me ka ta me ko tenia na para ka pe que tu na que ya Tôi cũng mua vào cái máy màu và tàu pass máy bên màu tiêu máy kỳ hệ tụ hồn nâu cái fast con đi cái tàu và tàu pass máy mà phần nào máy Boa.
Malolea toi pe foki kia ki moto. Koe tu mai ni konga honoa, ai konga whaoseni. Ai vainga ai tau whanau under 16. Whanau whiwhiren me ngahi ako ang tonga e ngahi api ako. Nau lawa mai o whawhunga i atu ki tau tolu. Mai whinga tau koe ahoni. Hangi ko kulawe koe ki moa, koe kai he taimini, koe tolu wha ki he noa. Kai e ono, huka toa aka hala hala pe fui aka taha. Ai koe kai he taimini, koe tolu wha. Wha malo koe ke kinau tolu kunau upo mai. I whako vai vai nā te teo e kick off hono ua akahi apia he St. George. Mafua hake pulu, pika ia kai e whamau tau te ki mui. Te kolo ula ki pula tonga tuku ia tu ia. Pika pia hono ua. Maari apika e lere mau pampalere ko ia whahako. Taha e tau whanau. Whikau ke holomoi ki mui. Ofta maka e te piko ia e pulu. Whikau ke whamau kai mui koe ua ia. Te kolo hono ua ia. Tuku i mai he hawhi. Waki ia ki. Te wate ti koe nahi lere re sone kai whanau. Ku mai e ki he whiko muna. Release! Hold now, hold now! Toa toa pito. Whika whitu. Tami hawhi. Whika whitu tuku ia ki whika taha. So en ofa ia. Ala tuku ia koe. Lere maare whao koe. Wha koe. Tuku i mai ia ki he kawaki ki he ni. Ala tuku ia ki he whika taha tolu. Taha tolu. Toe lele maare taha tolu. Kai ke au toi pe no pe foi lere whakaosi ko ia koe pulu whakaosi laku whakalaka e tau whanau laku e pulu alu malo hea tiko ia o tatao ia hono fitu tatao ia hono fitu ala ke kai he taimino tolu walu ki he noa koe kamata koe ni te kai ke lava ha minuti e nima kuo tatao e tau tini tonga tau tolu ia. Maare apita e vainga koe ia. Tatao ia hono whika whitu. Koe ne lava whoke e whinga vainga koe ne aho ni toi e whinga vainga hono tolu ai au whakahoko ia ihe tokona ki ien. Pea ika ke ngata i hoko e wainga he tōna ki. Hoko ato pe mo e ai ki i konseti e tau whanau whamawai he aho tōna ki. Ai e whakahoko e neng modolo e kainga sene. Kainga tonga whawhawha loto sene. Whakahoko e konseti e tau whanau i he Grenville Boys High School i Grenville. Whakahoko e ni he taimi ono e whiawhi. Aka hea o hu. Hu. Ala ke ai kai tonga o whanoa ki he noa. Koe whitu ia e kai oe ahoni. Hu katoa hala pia whi a kai taha. Apau ku hala koe whamatala mo whika i pe koe whitu e tatao. Hu katoa hala pia taha. Tatao ia hono whitu. Solo. Whanoa ki he noa akahi atu alunga hapo i mai a he taha e tau wainga tonga. Tua pe tau te kolo koe taha ia. Te kolo laki. Tami hawhi. Toa tapita toi pule tami hawhi. Teke mau e tifeni mai a time St. George's ala te tami hawhi ia ua. Ua ia tuku i mai ki he. Anaki. Ai kai ke sai pasi ko ia tami hawhi ko ina e huha ke ko ia. O si almalalo pulu ia. Ai kai ke lava hapo lele. Taha e kau mata tolu. Ane
ko ku lave ko ti mo ko va ingan fa ho ka te va henga sene pe i he feitu Pexley sene wa fa no i he no ala tu e fo fa pulu ko ya St. George pulu la ki ya St. George la Tiffany Maria ko pe ti mi to ngau Tiffany mai pe tin to ngai ai tin ma St. George i honau ta fa ki lai ne pe ana to hua pe ko lo no wa la kwa tu la ku ya tu ke nau fo ti ko to lue no Tiffany mau ya ku toi hai tin ko ya to nga to lue Tiffany ke tu ke be nau lai ni fa te ko lo no fa pea no ko ni pe mo pulu ifi ai fa mau o ku no ko ni pulu ia pulu atonga oi sigala mweni mika hongo fulu pe konga mala e St. George pulu atonga li ya tu ya nau ha se ki oto ha e nau fika ka tolu to tu tele re ai fika ka tolu kapteni va saliva le mare va ingai honi to le pulu tami ha fe fika fitu mole pulu ya halai ti tami e nau ha fe fika fitu feifsa kai ala tu ya ke nau foeti o ikai ke ne hapo le kai no one pulu ya segala muai pulu St. George ko tu fanga mari le pe ai timi he ko nau tale tu e ko ngau laki mo e faite vai ngai he ta fa ke St. George ko ndo tu an hono wa o ku ke fi be he o Tiffany be he tim to ngai ta fa ki mala e St. George te ko lo laki ni pasi aku ke ta ka feti o bakai nei ke ngai te ko lo ri fa ha ko tau fa nau to ngau te ko lo pe nei mo a te lai ne ko ke lava o va mai ni he ko ne ku Tiffany be to ri ki ko ya o St. George ko pasi ko ni ku pas tu mau pe he lai ni wan ni ma pe ya lai ta ta o St. George tau dia he tim tonga ko te ko fa tu tamak ki malunga wa ki olunga fa tu tamak fo ke ngai tari tangata ko ya ke tuku hi fa ulu ki lalo hange ko lau ko kai he taimin o ku fa no atonga ki no atimi ko ya St. George tebi atuia he nau taha tau wainga ko ya St. George Tiffany malo ya piko timia atonga ya peka mo kai mai ke Tiffany o ma ubita Tiffany pe ko nau o fi pe ngai timi ko e turki ko Defense, go! Ya, mau pe timi ko ya atonga Asia. Todo dito. Fika taha tolu ai te. Kapteni Vasaliva Feletti. Sai au pito Tiffany. Mai va inga Vasaliva Feletti. Mai kapteni ali. Tiffany behe foki ki atek. Takibu au behe kapteni vai na kona. Kaike. Okay. Hakai pe timi ko ya. Tekai pe ki hakai timi ko St. George. Fu malo ya pito ai Tiffany atonga. Koe pulfa osi ni timi St. George. Li mai ke nau. Ha fe aka. Alunga. Mafu api pulu te to. Mau he tau tintonga lere mai tintonga. Lele mari mai tama taha ka wai na ko ya ma pulu over my halfway
tuku mai ke nau sika taha tolu ai pe kapteni ai pe mo lere to pulu ko ia mari api te sika taha tolu ia masali va feretia tuku ia tu ki he ko taha na ka va inga sika mo fulu lere ma rio pea fefeka sika mo fulu lere fefeka lere mario e lain tata one tata o Ramona Matelau sika hongofulu ne tata o ia honovalu ia tata o tau tini Ramona Matelau sika hongofulu alake kaya tonga o fa ngofulu mafa toi ai aka fa toi ai aka pekahu ko e fa ono ia kai ki he noa pe timi ko ni St. George tau famalo ai beka mo tolu ko ni mo kau mai mamata ai tau wa inga tau fanau famalo na tolu na la mai popo mai ko ki he ba inga ya ngatai tau famalo atu ki mo tolu mo mamata mai pe loto sene mo popo tu ko ma mo loto ya ikai ngatai famana to te beka mo tolu ai wa inga fa o si te fa hoko i he to na ki ko ni fa hoko peni he wa henga penlesi ya hilia fa ya ki concert ki fina panga pe tau fa na o fifine fa hoko ni ki he kwendo boys high school i Grenville ape ikai solai ape ako ko ni aku fa to ko ni ko tau kai ngatonga fa hoko ngahi finga pa anga ko ni alatu akahi malunga oh sai au pita aka tau wainga kon he ahoni koe kien e wainga wiko sina fai ai kuna na tataki pe I aka whakahu ma aka lele tau hu hange ko lau kai an koe alake kai o fa ono ki he noa Toi ko dana ne fa ko aka fa mi mo ko aka fa ho te me kapteni asari wa fretia aka he hu fa ono ai kai ki he noa ai timi ko ya asin aka ya iyo tuku mai ya ke taha ai tau fo ki senta lere mare ma senta tu ko me kiloto mare ko te ko le honoa fica e famau ke foki ki moi ma ka ya honoa te ko lo wa ai ana ko mau bito ai lere ai tahi le ko lere mari ai to tahani kau ia lere mari fa hoko ia lere ate me he halfway mita ngo fulu aloi pe tata Koe kapteni penu ne te whakaho koe aka whaho Rosaliva Ferretti Toa tau pite aka ue ki toi alu wheweu lue lea te pea aka he pulu
taimini ko ni ma ngofulu maua. Ni maua ki he noa. Vai nga mali ati ko tau whanau ki he whiawhini. Pea kau e ni hai tunga maalunga kau whakene ngai tine ko ni ia hai tine ko. Whakau he ngā whiahu la lahi ko ia Australia ni. Ko e haoni o kukuia e ki ma kehe au pita tine ia tonga. O ala ke ka ia tonga ni ma ngofulu maua ki he noa. Te watu ni maua ki he noa te we ki kofu alaku maalunga hapo i mai ha tuange mai taha kau tau toa ha ua ke pulu laki te pi mai ha u tami hafe ha taha kau foweti alatu malo foweti ua te kolohono ua mau pito pea te oi ate kia ti me tonga Maria lere Maria taha kau foweti lere Maria ahoni me fahoka da lere ko ia pulu hono tolu tami hafe na me toe watu lagu ate pulu ke taha kau tau te a koe kapteni pena me sika taha tolu toe lere atu toi ua toi pea ki he laini tata o Tatao. Ko ngai koe vai ngai tai mini ko ala ke kai he tai mini o ni maono toi ai aka whakahu ni maono toi ai aka whakahu toa toki toi whakautou tamo e taki vai ngai kapteni Fika tātou, wasaliwa whereti, ko ia pina ne whahau kai tatao, ko ni whamui mui. Ni maono, toi ai aka whakahu. Taya ngahi vai ngā mahare mō mea mai te kia e hau e ki mamata pe pepe foke mō tole kai ngā tonga mō kau mai koia ki e polo kalama koia tonga vision whamalo ki e tangata ko paula moi moi koe ngā koe ne whainga mahare e whainga mahare taim kotoa koe moi moi I he ngai tare niti e tau whanau whahoko ano hulu ngā tono lawe manoe so tau kai ngā tonga I he tapa peo ke mea mai mi ai. Tau aka whahu, toi whahau pe mui he kapteni, o ne akahi alo pe ai pulu, o hala, ala ke kai he tai mini mehe, nima wā o nima ono, o kai ke hu ai aka whahu ko ia. Toa topi toi taki tau e ahone wa inga ni kapteni mea wasaliwa whireti. Ia pepe foki ki he kau matatolu matatolu e ahoni ko ramona matelau ai pehe ka ofa fonua kau at foki ki ai pe amore kau tamai ki vainga tau toa ofa tui fua kau maa miriame pangai ia ni vaha e whakauto utarere kau maa foki a kalo afu I he ngahi tataki ko ia he sipo whahoko ko ia. Koe tiki o whatue ni mehe hiri ai tatao. Hange ko kulawe ki moa koe kai o ku ni maono ki he noa. Pulula ki ia. Pupu I mai he tami hawhe o atu. Ki he nau kapteni pasi mai he kapteni Kehe au pito lere Fika uluaki Kau ia he toko taha o ku whaao ma au pito ene asi mai an he whakatoko lahi Hu I mai e ia toko ni e foweti loto I he raki O ne hupe o alu hangaton vai pe O ne tata o ai pe he laine Pe moe lalo kolo Tahine ko tiweti lau hingoa Oe leo kolo ia oe timi e ahoni Me oate ngahi lele me vai ngā maari
Lere mare ne fa hoko ko ia I he e tau wainga ko ia honi. Alake. Oe alake kai te mini. O no no. Ki he noa toi moi aka ki mo wakai mai pe koe kau TV na ko hulu mai na tau hulu pe mo Paula moi hi tau polo kalama ko inga ko no hulu ko mana ko aya ko lava mai tau fanau ki he vai inga ko ya ko fa ko ni kai ke fa ko to aka fa ko ni he kapteni pe Wasali wa feleti ai wa inga mari e pe to e aka whaka haulele au pito e wa inga hauni alake e kai mini o no ua ki he no o ua ki he no me vai tu pia kai ka toma mo whana ko mai pe ke he fia ko ke wa inga ko e fa na hauni fu whaka la ka pito e fa na ia ki he wa inga hauni ono mo fulu maua Ki he noa ai St. George. Kiko fatwe tini ko ia St. George. Ki hapo lele ka ku pick up lele pe ya he taha ai kau forwardi. If fa mau ki pas mo ai ki foi pas ko ya segala muleva pulu St. George koe mahalo ko toki tu o ai ni pe ko tole fainga mari ki tau ka hi fo ke tim ko ya St. George ku na lava mai wa inga I he tafa ki ko ni o e tau timi tonga te wa te segala mo saya pito pe moi tuku mai he fai ako mai kau trainer e fa nau fe tong mai kiloto ka ke tuku mai polu ni segala mo St. George te kolo mai ya taha kau tau to a kau fa nau polu te kolo laki o ia ke ta fa to he ma to ai pe mo foi pasi ya au ku fu fai ngata ke puke ia lava kai lava hai kapukau ia puke pulu ko ia pe aloi pio auti fekau he famau ke foki mai ke pulu ki loto o tepi pulu atonga pulu ko moto ki fea mo kau mai ko ki he wa inga tau fa na fi fin le under 16 ko e ola kai he tai minu tonga ono fu mau I he noa ke he kai ke te pe te timi tonga puluan hono wa tepi mai tuku mai ke nau forwardi ku wa te forwardi maka tolu ko le atu loto malo te hanga ton le tepi mai ha o ki he tami hafe to pulo tami hafe one ala tu hanga ton nuia te tami hafe u ki le fulai lak ku kuena Kami imaya tuku imay ke fika tahafi tu inside Paul kiloto ke taha kau tau to we fai beha toko ni mai tau to ala tu ya ki he taha kau forwardi koena ko kau mata ko lu wena ha tonu dere ya tu pe oho kai pia tong hang te nau to tata o pe nau to le fu le to ni Feinga tu pe to no kai ke o wi se fa mau more pulu more a pulu te kolo yere ya o ala tu o more mai pulu ya kitonga oho kai bia tonga ke o kai bia tonga he more mai ko pulu foki kai te kolo ke noa ala tu hanga tono koe alu hanga tona tu ai taha kau wa inga ore te usio fa le tu hang kau ko to kapteni pe ni au to na to ala to tata o ko ya
ia koe o si peta tau pe lue mai pe mai pulu te ke aka kaptenia ai tim Tonga ono ua ala ke kai te mini o non toi ai aka whakahu ono toi ai aka alunga oho ai aka koia ala ke kai te mini ono valu kihe noa tapi foki ngahi lain ifi mai taini osi taini kuna timi under 16 tamachi fine atonga ai fenga tau honoa nei loto sene ati ai kai koe honovalu kihenoa koe olaya e vainga mo singa tau e ahoni ka te me loto sene half offer ikuna he tau whanau fifine under 16 poko he tau si hifa tau tahau no I think tau hono ua i he wā o St. George under 16 development me tini whalawaka ai a koe kai koe ono walu ki he noa ai tini koe a St. George whamalo ai befo ki heni ia ki nau tolu koe ni au ku nau ai kau poupou lava koe ia ke whakahoko e nau lava mai ke poupou i tau whanau tola he au pito ai tau whanau mo e kau poupou e nau lava mai koe he vai ngahe ahoni ia ikai ngatai koe ahoni whoke ku amna ki ke whahoko ai ngahe tau lala he koe ia whakawaha whanua he wā o Queensland pia mo New South Wales hili pia vainga koe ni pia koe osi ai vainga koe ni e hoko atu ki he ngahi presentation hongo timi e whahoko ia he hili vainga koe ni pia ikai ngatai mahawa ia e ngahi whainga maari pia i ke whai hatala no atu pia mo ke tenau tole kau vainga pia pepe whoki ai whawhiwhia koe lava liria e vainga koe oe ahoni Korea toi peke kainga tonga whawhofa loto sene mo whai manatua pe mua ICE koniseti e tau whanau ko teu whahau koe ni i Cranville whahau koe ni Cranville i he Boys High School Cranville Boys High School o ku wanga maheni peni whahau koe whainga paanga whakatonga pia ikai ke ngatai kuai whakawhika ki motole kai ngatonga manawa ofa o lava hafua ke ofa lava haki toenga hang momo i shopping lava o whakatuhani mai ai si whanau he teo e nau whoke at ki nau toria he wika hau ahaua si olai whahau koe ni ahatona ki pe i Cranville e apiako koe a oe Cranville Boys High School e whahau koe ni he ono ki he tahaua whamalo ka ki nau tolo ku nau poupou mo tokonia e ngahi ngau e koe ni pe whoki ki he kau liaison officer la tu sailosi ka o mai hoa pe ke he kau poupou hono kotoa pe pia ikai ngatai whamalo heni ki sione hangana ka ma pangai mori ka siu atiola ka te whoke pule whalau whane whangwhang fituafe ko hinga koe lawa ngai whainga mari pui poupou atai ki he whanau mo teu i ngai tare niti koe ia i he ngai kahao whenga wa inga pe tau tari pe mua hen ko tui he taim te tau pe ai whamalo ia pe whoki ki he Tonga Vision ki a Paula Moimoe ka maa viti Moimoe ki he lava ko ia a mahi whakahoko ko ia a ngai kolakama ahoni whoki mo mea mai pe ko e tau whanau en kapiteti en Wasaliva Ferretti kune taki mai tini pia moe whenga tau au teni o lai vainga ko ono ngofulu mawal se he mata whanau fia pita e tau whanau he koko pe mo wakai mai ki toenga kau
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Colossians chapter 3, verse 23. And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Amen. Ito nga full ako sa hapon tayo tulog. Facebook na po ito. Yeah. Yes. Ai tao konseti to naki. Vai download gue, download gue. Saya bisa los data. Itu gue itu pengen di file di celular. Iya, saya pengen gue. Boleh ambil itu saya. Lalu, pakaian itu tak file lo. Pakaian itu tak file lo. Ai que faz download gue. Malo. Solo tu panau vai dar para família. Reyes. Download. Hey, Maonioni. O mau tua, a Fiona. O ki heli o mau lo tonga he tia ko ni. O mau le whakawhitai. O tuko e mau whakamalo ke te koe. Koe uhi ko mo me ni. O mau iai he aho koe ni. O tua maafi, pau tuko atu. Kia te koe ai whanau koe ni talu mei he kamata. Ai nawa mai ke whonua koe ni. Whakaofa. E mau sio atu ki o whiwhine koe ni. Ka kokoe o ke whai ho mau tauhi. O mi kai ke mau masiwa ha taimi. Māloho tauhi. Māloho whakakoloa o ke whakainasa i ke mau tolu. Tua mau whakakau, ai kainga kotoa pe hoa koe ni. E mau whakamāloa ki te koe, e ngau e ka whakawha ko lawa he tamaiki te whakahoko i o ao. Ato e mau ofa atu, i he ngai mātua kotoa me whakatonga, ka te eke kau poupou kātoa. Māloho maulot, māloho mau ngau e kotoa pe. Mau kore atu ai pe, ke hoko atu ai pe, maulot, tua mai ai tamaiki koe ni. O au pe ke au te nau whoke atu ai. Mau kore katoa e ngahi mean, ke wafa pe, a ho alo ko si sukalais, a ko mau e kuma whakamongui. Ta koe ke rese aiki ko si sukalais, o kalahi ai otua. Te ohi moi lau maari e maoni o ni ke nofmau, ia ki mau tolu. Te aua na hiri, ta whai pia kai ngaki.
Ben. Ay konseti kata kita tay ngato nga pamrimon mo gi panong may pe ko gi mien gi tala tau gi pol kala mag fai heto nati mo ba inga faus konset malo Girls, one more announcement. Put it to another set of hands for the girls. Great effort. Malo, girls, tapos pa siya kau popo. Toto ato pito hoy, masay magwo mabilo ketik matolo popo. Koe whātokanga mo kore whai e kia whini, e whia tokonaki a Hawahipa, e holo koe ni o koe mo Boys High School. Whaate tau iai kotoa to e pasi I whakaose e tau whānau. Ko mea mahuna se nau kokia ki tonga ko tau honga ia, o kuange ake tau ki o whakatatau e pese rite taha pese rite ua. Whakamore ka koe whakauka pese tawa, mai a maari e mo mea mai tau kamata he ono. Tonaki, pamalo atu, alo pito. Halo konseti halo konseti kota ko ni tau pule polau wai me tokanga kiai pane halo Kai ka koe whamalo atu pe. Whamalo to moulawa mai e te video popo e tau whanau. Thank you all so very much for coming and support our kids. Mo se mai pe ko whanau e ni koe. Awe malo he da coach. Ko hangana pega muli. E no te e tau whanau koe. Te ka ke tau e ua na wai ngari ki ka mo se o na wai tare ni ki. Tau pefia ke o mai ki astereria koe. Konu ai ni sai taha ka muli ki ke tau se o mau ako. Malo pe tau pega. Pe akto mau ke mi taha to na ki. Fai he ua fai pe brothers. O te ala ke pe ke te pega pe ka ure ka pe te tau lava ti pe ni ti mi koe mga osi. O mau tau ake ano tolu. Leo pe ngai so mau pe tau rak boya. Oe ki whanau e ne tahao no te ke tau he ka wakapuna. Ko tō whāpe ko se ka wakapuna ko tō tahao no koe mau toki fly mai e ni o. Sia ho mou whanua. O whaat ka mo tolu. O whaat ka mo whonga te coach. Kafa unu mai ki mo ane mo siu. Unu mai ke sio mai kakai ka mo muli. Mare muli Ke sio ate. Done si Unu mai koe ongo tangata ni o kula teu I e tau whanau. Ko au mo siu koe utuvai pe mo e whama opo pe ngai mea. Ka koe tangata ko hangana. Pe heke a puli pangai ko nauang na whai e ngahi. Teu mau ilo pe kaureka. Ane u o stara pe hangana ka lau tau. Te tau malohi e iyo katoa. Pea koe tangreba koe hai mea te tau malohi aki ko tau tifedi fefeka. Mana mo sio pe ke tifedi e kaureka ane nai. Na nau whai ake nau lereta. Agile agala ke ase TV. Kore peke ufanga te ngai whatapu e hoi me kainga tau. O te whamalo ka mutolu. Tuko mo taimi kai ka whata mo ki rongai whanau. Me peko mea e mau pure. Te ki whanau ko ni ko whanga whoi pere pena tena ngai whai. Ka hio mo kai la mai me tapai lai me. O guongo mai e reo na ngai whae. Na whae vai nga koe. Koe motu au, wai pe mo whanau. O tokoni, whanau whiwhine ata aia. Whanau whiwhine tokolahi au. Te ilo pe whonga o ngā ue pa mo tai whiwhine koe. Koe nau hao he tā koe kai ko tapai. A kou whamalot ngai mātua whamalot la te koe kapteni mo ki whanau. Na pau hosi area pau pea neu. Ko pau ke mau. Pa mo tole ma mau kei me taha tonaki. Ko pau ke mau malohi. Ke mau mai me konga. Ko tai malohi. Ko pau ke mau halo Jose ni halo ko ia pe Pane konseti. mau Mau alo ka mo family o pe. Ko
family o filo. Tôi chết ra tôi ngồi. Kita follow ini kita lah. Don't check whatever media release, but you don't say anything. Kalau mau juga no live. Kalau no, how? Cuando te voy a te acuerdas Dios a la chica,